هەلبژارتنên serokatiya Sûriyeyê em derbasî Viyana dibin, paytexta Nemsa Awusturya. Nîzar Musa endamê Komîteya Siyasiya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye mêvanê min e dembaş kekê Nîzar. Kek Nîzar di nûçeyan de jî me destnîşan kir. Sêreka ber ji bo serokatiya Sûriye Beşar Esed du kesên din. Kî dibe serokilgora bahweriya te kekê Nîzar? دەمباش کاک جەمال سلااف و ڕێز هەلبژارتنê serokatiya Sûriyê ku dest pê bikin sê meha werê de ez bawerim encamê wê ji me tevare zelalin. Çilo ji kesên ku pê jî dirabin û çilo kesê ku niha me temaşe jî dikin. Ne ji îro de yanî ji hinga em bêjin belkî ji her du hilbijartinê berî nihayê ku bi rengekî em ê bêjin yê berî hingiyê bi rengekî istifta bûnî ku berbijêr pê re nebûn. ji ber ew wekem bêjin encama wê hetmî bû bi rastî wekû welatekî Sûrî bi qebdeka em bêjin emnî dihate hukûmkirin lê piştî weke em bêjin di vê dawiyê de va dih salê çûyî ev qerebaliga ku li vî welatî çîbûyî yanî hingî jî xwestin rengê ve hilbijartina biguharin bixne rengekî hilbijartinên nestifta. Berbijêr jî hebin lê ez bawerim ew jî tu guhartin têde çî nekir wekû niha ev hilbijartinê ku di vê meha werê de destpêka meha werê de birêve herin yanî heka do sê em bêjin berbijêr hene lê ez bawerim wê tê şansê wa wê nebe yanî ez bawerim ev baştiyar e. Ango kekê Nîzar her çend wekî henekan jî xuya dike lê di rastiyê de ev hilbijartin bi rastî hilbijartinên demokratîk in. Bi rastî ev hilbijartin beriya got hilbijartin jî bêyî kirin. Tê zanîn bêkê wê bê hilbijartin ango naveroka vê hilbijartinê çi ye? Ji bo çi hilbijartin dibin gava ku her tî ji berê ve tê zanîn jî. بله شوش آلیکی ده مثلا ام بیشن دولت ایرو لسر عرده و شرعیت دولت که مؤسسات خوی دستوری وکو ام بیشن چو برلمان بی و هن لسر برلمان جی دستور یعنی او دستور ده بیشی انو دولات سوری ده هر 7 ساله ده اف بربجارتنی وکم بیشن سروکاتیه سوری ده هر نسری فدفر ده یعنی شو اف جی وک جهینا کوکیا ام بیشن سرکید نافبرا دنرینên navdewletî em bêjin heke bi vî navî em denglê bikin yanî di vî alî de yanî ew bi rastî jî ew biryara navdewletiya 22 pêncî û çariya ku her alîkî navdewletî em bêjin li gor bercewendiya xwe tefsîrê dîde û li gor xwesteka xwe lêdmêzîne qep çi çavî lêdmêzîne ço problem hemû divir ya. انها دفرده يعني وكو امكارن بين الزمان يعني آلية امريكي وام بيجن جلك بشكي اوروبي جي بيرا وكو آلية ناف دولتي دبينن يرو اف بريارا ناف دولتي وكو نافاروكا وي ام بيجن ريفا بريكا دمكي ام بيجن هيئة الحكم الانتقالي انجاما وي دستور وي وبشتي دستوري وي هلبجارتن بن فدفرده روس و آلي جرين خوا دبیشن نه افریار ناف دولتی یعنی تی گریدانا وی بهالبجارتنا نینا جبر هالبجارتن او جي استحقاق كدستوريه وتشيناب ولاطه كده فراغ كدستوري تشيبي ولاطه كودميني وكم بيجن بي رئيس ان رئيسي دولتك وكم بيجن برنجكي الدمكي حكم بكي يعني الشرعيات ويكيم بفدفردجي روس او جي كفنا وكم بيجن اصطنقي كده وهالوسع واجي زعيف به انه دوي دمكي ده وقتي هالبجارتن تشينبن هنجي سروكي سوري يكو ام بيجن بوكالات بريف به هنجي شرعيات وي باش كيم دبي وهالوستا ام بيجن فعالي ناف دولتي دي بسرد كفي ودبيجي افولاتكي بي سروكا وتشرعيات نينا ودفي الي دشي ام بيجن خوستكي واجي ان برجوندي واجد في ولاتي ده بهتر سرد كفن کەکێ نیزار کۆمیتەیە کاروباری ناودەولەتیە رووسیا دبێژێمە کۆمیتەیەکامە دەکریە ژ چاودێران ئەوێ بچن چاودێریە هەلبژارتنی لە سووریەی بکن یعنی ئەوێ چاودێریە هەلبژارتنەکە ڕێوا دەمۆکراتیک یاکۆ خەڵک دەکارێت گۆرە ئیرادەیە خۆ ڤینە خۆ لەسەر عەردا سووریە هەمووکی
هەڵبژارتنەکەی لە دار بخێک و کۆمیتەیا پەیوەندیên دەرڤەیە رووسیا چاودێران ڕێ دەکەی هەڵبژارتنێ کاک جەمال دوی ئالی دەبەری هەر تشتی divê milet bi xwe çavdêr bi ser va hilbijartinê divê milet bi xwe herê hilbijartina em bêjin bi xwesteka xwe herê û berbijêrê wê hebin karibê wa berbijêra deng bidê we bi wextê ev mîkanîzma hinênîna ev mîkanîzma hinîn li cem miletê xwe bi xwe yê di hindûrê de çûn bêjin beşekî mezin yê ku îro koçber bûyî ji derve jî wextê çavê we xwe de ev berbijartin nerawana وی چلو ام بیشن هیزن نافدولتی آن دولتك دي ام بیشن وکو روسیا و آلیگر جیرا ام رابن یعنی بوی مبت فیم بکن انوی چافدی را بشینه دا ام بیشن وکو واهل بجارتنا کنترول بکی آن وکو تالياوي ساعتها تالي بيجي والله بابرنك الديمقراطي ونشون السري وين نبوي رنجي يعني ملات وما في ملطه يعني چه ملتکی هایل چه ولاتی جیبه و ما في ملتا جی دوی وارده کسی يعني كسي وكم بيجند آلية سازان دا أو بيجتي بازانن مصدر سلطة الهر ريخستنك الهر ولاتك بري هر تشتي ملتا فملتي سوري روشاوی از باورم نه او روشا کو کاربه به ازادي هر سر صدوقه کې ودنګ خو بده او بربجيره کې ګور خوستکه خو دنګ بده دا ام ندوی روشدنه ام دروشکه پشتي 10 ساله شرو قره بالغ ولاته کې د چی بو ته هیڅ کناب دولتي الګور برجوندي خو نه ما نکتی دی ولاتی دا البرا دوی چرچوی د خوازم مشتبه پرسم که نیزار وەکی تەدەستنیشان کردی 10 سال سەر شەرێ ناوخۆییا سووریە بە دەرباز بن دکە vê sala xwe 11 de gelo ev hilbijartinên ku niha jalî partiya Baes vetêne li darxistin û berbijêr jî serokê partiya Baes Beşar Esedê ji xwe navê berbijêrên din hevqasî raya giştiya Sûrî bi xwe jî wan nas nake gelo ev yek çend dikarê bandorê li çareseriya krîza Sûriye bike يعني از باورم دوی آلی دا وی نکار بیت باندورا وی لی بکی جبر امبیشن يعني خویایا يعني وكون هذا سبيكر دي جماعة زمان چلو انجام جي خویانا ولو ميكانيزما كبريفا هري او جي خویایا او جي باش هر کسی را خویایا فاز باورم وی يعني وی هلبجارتن چی ببن وی هر نسریجی و او خستکا کو امبیشن روس کودخوازی و بی سری هلبجارتن شکلی چی بکن و بوی رنگی هر سری و از باورم تبهارتن و چی نبن يعني او گوهارتن از باورم بلکی سر آستان ناف دولتی بخوازن يعني از دی سوی کی دویجم هر دو آلی دخوازن براستی جی برجواندی خواد وی ولاتی دبری بن سر حساب وی ملطی هنی و سر حساب کو انهم بیجن مؤسسات وی ولاتی شرعیتا و هبه ولا نبي ولا بچرنگی به ولا امثل بجارتن بچرنگی هر نسری فدوی آلی ده يعني از خوازم تکسبکم انها يعني تشتاق وتشيد براسي ام وكو ملطي دفي ولاطي دا ام بقولوا بحاله سوري باخفن براسي شي نقلك يقولوا جهيز سربلنداي جمره يقولوا بكي ما يجي البرشع في خلقي البا ولاطي بلكي ام ليدي جين بلكي ام دنو دستين وام بيجن وكو يعني اقدارن شي جنرينا خلقي الولاطي جدرفا يعني اوجي براسي جيب شعبكي الفاهل بجارتنا والروشا سوري دميزينن بروشك انه اوجي وكو بوا تياترك ومسرحيك واوك يعني اذا هركز يعني تشلبي ولاطي تشلبي فاز باورم كنجي انه برجواندي فاهزنا في دولتي وقريبون هفدو قانع بكن بلانك باش وكو امبيجن تفاصيل في بريارنا في دولتي قريبن بجهينا سر يعني بجهينا هفدو سربا تفاصيله هنگی بلکی پلانک باش کویا ببی و او گفتگوی الجنیوی یکو چنه سری بلکی هر نسری و براستی شی يعني افملطه هنه کی لهم درو باري واسفك بي ويش دروجي وكغوتي يعني بخوازي بلان نوي هبن الفاقر بي في ولاتي اريكار بي ولاتي بفدورا افابكن
فاف حاله كيكي هنا عام اف حاله نزار سوري براستي كيكي نزار أوستراليا. سكنا كورد جاليه كيف سكنا انكس بري اشتي وازاديه كو انكس آلیکی گرنگی و بریه لآلیدن پیانک جیکو کنترولا دبرک برفرح لسوریه دکه سکنا وان آبوی کد کرنا وان حل بجارتنان تچاوادن بله براستی يعني شو اف آلي جلكي جرنجا يعني ام تخازن سيرفي هنا كيقولوا ما في بدنيدن هاد آلي وقت ام بيجن بلكي سري صدي سه زيدي سهي جولاتي السوري إيرو ندبن كنترولا وقت ام بيجن كنترولا هيزا ريجيما سوري ديا او دبن كنترولا ام بيجن قسد وهروها اف جروبين وقت قوتيل سر لسر ائتلاف وين نلسر ائتلاف وكم بيجن بهتر بشاتيا وخرطبونا والسر ولات التركي ايرو دبن كنترولا فاكا سادنا فدفرد جي افجي جهه برسياريه افجي جهه برسيه براسيل جم خلكي الجم شافديرا الجم ولاتين درفا يعني افجي جهه برسيه الجم وما تشلو ولاتك زيدي السهي اجصادي ندن كنترولا ويدا بي وهالبجارتن برندكي روا وفرميتي دشي نبن وانجامي تش انجام جيبن ويتشلو جهه روائيه وشرعيه بالجم لجم خلقي دفرد تشتا هي بلكي قصد وريجيم سوري بري دمك كتنا گفتگو هذا وخستن بلكي برنجكي ريجيم دو خست الصندوق نفاح بجارتنا برنجكي روا الدفرة كردي دينيجي لبنا هاتن يعني بلكي بهتر قصدوا له دو خستك جوات خستن ريجيمي جي أظهر خستكي ونبر نسري وديتن خستكنا سيادينا وأم قفتوجو جيل سرناكن ليد آليك أبدا آليكي عم وكم بيج النظري ده ليد آلي براكتيك ده البجارتن الدفري ما مخابن أزباورم حتى أستكي تشي دبنش بريرو أم بيج النبيجن أو شارجوين أمني أو وكا يعني تشي القامش لو بيتشي الحسكي بيتشي الولاطنا بيجن الباجاري دي دفري بن ایرو تیدا یعنی هلبجارتن چه دبن و هلبجارتن برین هاجی چه بون از باورم بلکی ملتی مت تب آگادار دریا بلکی واتس آب و دریا تلفون و دنگ خدانا هفدول مربعات امنی و کسی کو ایرو بلکی هیب رژیم سوری ربول دفره يعني تشنو ولو جهاتنا ديار كرن يعني وكم بيجن سويا فاهل بجارتنا بفكرة كي هنا دي شيء سري برنجة كي براستي شيء نقول خستك ليد آلي كي ديد آلي أنجمانا اجتماعية كرديدا دفي آلي دا إيرو أنجمان يعني باش زلالة إيرو خد بيني وكو بشكي دناف ائتلافا وكو بيشن اوبوزيسيون سوري دا إيرو نرينا ويجي باش زلالة نرينا ويجي جبري دا خو ندي كيا وكو آلي كي كاربي خو ملطي خو وكو تفقرك السياسي شي يعني او امید و هیوی لجنبی رژیم ندیدنا و کام بجنش 40 ساله برین هایک و حکم تری و حتا و کنها و هر 10 ساله چویجی کاک جمال دفردشی نکتیا باوریه ده انه اف نظام بلکی کاربی تشتکی بکی و چه انجام وهل بجارتنا جیبن کاربی تشتکی باش جملات سوری و ده آلیه کردی ده بکی فدفرده هی رژیم او رژیما بره هي بوی عقلیا بره و هي خصصنا کریا و هي د آلیه کردی را چه آلیه قصد و چه انجمن اجتماعی کردی جی به خو جوار اساس نکری و بر خوسته که دوزا کردی ده هي نهاتش بله سپاسیاتت کم نیزار موسا اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان سوریه خوش وینا تو میوانه ما سپاس